Poštovanje i dobrodošli na YouTube kanalu English with Naya. Mi nastavljamo sa besplatnim kursom za engleski jezik namijenjen za level 2. Za domaći zadatak smo imali da kažemo nešto o sebi. Tell me about yourself. Tako što ćemo odgovarati na pitanja koje su data ovdje pod kockicama. Nadam se da niste imali problema tokom izrade ove vježbe, a još se više nadam da ste imali partnera s kojima ste radili ovu vježbu. Ako je bilo neki nejasnoća, molim vas pišite mi u komentaru. Mi ćemo sada nastaviti sa sljedećom vježbom koja se zove Word Power, a to znači moć riječi. Ovo jeste imamo 4 paragrafa ili 4 tabele i date riječi sa strane. Ove riječi treba da stavimo u odgovarajući paragraf ili tabelu. A sve to ima za namjenu da nas posjeti na naše djetinjstvo, odnosno childhood memories, memorije ili sjećanja na djetinjstvo. Pa hajde da vidimo koje su to tabele. Tabela jeste prva, pets, ljubimci. Pets. Hobbies, hobijevi, hobbies. Places, mjesta, places. Possessions, posjedovanje, possessions. Sljedeće riječi koje trebamo da spojimo, odnosno da stavimo u odgovarajući paragraf jesu cat, mačka, collect comic books, kolekcija smiješnih knjiga, crayons, bojice, fish, riba, play soccer, igrati sokera ili fudbala, play video games, igrati video igrice, playground, igralište, rabbit, zec, scrapbook, spomenar, summer camp, ljetni kamp, toys, igračke. Pa hajde da krenemo. Riječ cat, odnosno mačka, spada u pets, ljubimce. Collect comic books spada u hobijeve. Crayons, bojice, spada u possessions. To je nečije posjedovanje bojica, crayons. Fish jeste riba i ona spada u pets, odnosno ljubimce. Play soccer jeste također hobi, nečiji hobi. Play video games također spada u hobi, odnosno igranje video igrica. Playground jeste igralište, a ono se odnosi na places, odnosno na mjesto gdje se igra neka igra. Rabbit jeste zec. Zec spada u pets, ljubimce. Scrapbook ili spomenar. On je, isto kao i crayons, spada u possessions, odnosno posjedovanja. Summer camp, ljetni kamp, spada u places, mjesta. Toys, igrice, spada u possessions ili posjedovanja. Sljedeći dio vježbe jeste da radimo u paru ili sa partnerom. Izabrati 3 riječi, odavde 3 riječi i opisati neki događaj koji vas podsjeća na djetinjstvo, a vezane su za te 3 riječi. Pa imamo primjere. I had a scrapbook when I was little. Ja sam imala spomenar kad sam bila mala. Također ćemo koristiti prošlo vrijeme, was. What did you keep in it? Šta si čuvala u njemu? Ili šta si sačuvala u njemu? I kept lots of things in it. Sada se riječ keep pretvara u prošli oblik, a to je kept. Sačuvala sam. Sačuvala sam mnogo stvari u njemu. It had some school awards. Ima nekoliko školskih nagrada, photos, slika, and notes from my friends
i bilježaka od mojih prijatelja. Dakle, na osnovu ovih riječi, a naravno možete dodati i druge riječi koje vas podsjećaju na vaše djetinjstvo, napišite neki događaj i opišite taj događaj. Recimo, šta vas može podsjetiti na mačku ili na playground, na igralište ili na summer camp, ljetni kamp i tako dalje. 7. vježbu ćemo preskočiti s obzirom da moramo nju slušati. Mi trenutno nemamo nikakve opcije da slušamo ovo, tako da ćemo ovu lekciju, nažalost, morati da pređemo. Ono što nas zanima jeste gramatika, grammar focus, fokus na gramatiku. Današnji fokus jeste na used to ili nekada ili imao sam običaj, tako ja to prevodim. Used to refers to something that you regularly did in the past, but don't do anymore. Used to se odnosi na nešto što si regularno radio ili radila u prošlosti, ali sada to više ne radiš. Did you used to collect things? Da li si ti nekada kolektovala ili čuvala ili sakupljala stvari? Yes, I used to collect comic books. Kada kažemo yes, odgovaramo sa I used to collect. Znači ja used to koristimo yes, I used to, pa onda kažemo nastavak ono što nas je neko pitao. Collect comic books. Da, ja sam nekada skupljala smiješne knjige. Ako je naš odgovor sa no, onda ćemo dodati i didn't. No, I didn't used to collect anything, but now I collect art. Ne, nekada nisam sakupljala ništa, ali sada sakupljam umjetnost. What sports did you used to play? Koje sportove si ti nekada igrala? I used to play baseball and volleyball. Ja sam nekada igrala baseball i odbojku. Ili I never used to play sports, but now I play tennis. Ja nikada nisam igrala sport, ili se nisam bavila sportom, ali sada igram tenis. Hajde da sada popunimo ovaj dio vježbe. Did you used to collect comic books when you were little? Da li si ti nekada sakupljala smiješne knjige kada si bila mala? No, sada kažemo no. No, I didn't used to collect comic books. Ja nisam sakupljala smiješne knjige. Znači koristimo no, I didn't used to collect comic books. Sada treba nam pitanje. Did you and your friends used to play at the playground as kids? Da li ste ti i tvoji prijatelji nekada igrali na igralištima kao djeca? Sada je odgovor yes, yes. We used to spend hours there on the weekends. Da, mi smo nekada provodili satima tamo. Misli se na igralištima vikendom ili vikendima. What video games did you used to play? Koje video igrice si nekada igrao? Znači to je ovaj dio. What sports? Sa what pita. I odgovaram sa used to. I used to play video games, but now I play them all the time. Nekada sam igrala video igrice, ali sada ih igram stalno. What music did you used to listen to? Koju muziku ili koji tip muzike si nekada slušao ili slušala? I used to listen to pop music a lot, but now I prefer rock. Ja sam nekada slušala pop muziku. Puno sam slušala pop muziku, a sada više preferiram rock. Dakle, to je bilo ovaj dio vježbe. Sada da imamo dio vježbe pod brojem, odnosno pod slovom B. How have you changed? Kako si se promijenila? Write 6 sentences about yourself using used to or didn't used to.
napiši 6 rečenica o sebi koristeći used to i didn't used to. Trebamo odgovoriti na sljedeće. Kako smo se promijenili na sljedeći? Your hairstyle. Tvoj stil kose. Your hobbies. Kako si se promijenio ili promijenila na osnovu svojih hobijeva? Your taste in music. Tvoj ukus u muzici. The way you dress. Način na koji se oblačiš. Pa imamo ovdje jedan primjer. I used to wear my hair much longer. I didn't used to wear it short. Ja sam nekada nosila moju kosu puno dugo. Znači, moja kosa je nekada bila duga. I didn't used to wear it short. Nisam imala običaj da je nosim kratko. I što znači da se to sada promijenilo. Sada više preferiram kratku kosu nego dugu kosu. Ako vam se svidio moj video, pretplatite se na mom kanalu English with Naya. Pretplata je besplatna. I tokom pretplate ne zaboravite da kliknete na dugme za zvonce kako ne biste propustili ni jedan video koji budem uploadovala tokom sljedećih nedelja. Ja vam želim uspješno učenje i čujemo se na sljedećem času. Bye bye!